Agency flu ngifake line up ngizolokhuzana isho iposter umswayikhipha unabo abantu abazoperform ngiyakutshela ama-artist bekunereason you have a chance to respond people are listening bekunereason phela phela mawuzisho ngisuwena ukwazi ukuthi uhlose ngayo ngiyangaza baseluthi ngathi hayi mina ngulokishi mina ngulokishi ngizama ukutshela ukuthi uyathanda noma uthanda lento senzela ngiyakubabona njengabantu bethu izinto abazenzisa at full time lokuthanda i-art hhayi ngoba mhlawumbe ube nenkinga bethu nomuntu ukuthi banenkinga bethu so at full time ubona into moyithanda ukuthi ngifuna ibe-protected kodwa baqale babiza abantu base-KZN after mina bona lo so bathe bona sebe-right sebelokhuza angifuni kamba imosti yasenalinalo i-talent ngiyayibona lokhu ayilithole i-talent ngiyangikhuluma ngento ngithi abhala abafana bebelazi ukuthi anikho kwilevel eyodwa noma ngahamba lonke asimpikelele siphinde sinamukele kolunye kuhlelo lenu iy'nkondlo ziyaphilisa namhlanje-ke sey'ndaweni zomdakabantu kanti nani nayibonela silana #restaurant number 110 Stalwart Simelane Street la ku-opposite i-ICC la lento yanginitshela yona-ke njalo siy'nkondlo soyithatha siyifake la ingacabanga ukuthi nokweni iyifice khona namhlanje-ke futhi njengenhlala yenza ngiphethe omunye abafethu ekade ngangifisa ukuthi naye ngidlale naye kanje engibahlonipha kakhulu-ke kulo mkhokha wethu we-poetry ngiyangithi ka-poetry in as much as bekhona abantu abama-artist obaziyo laba abahlala estage abaperformayo. However, there are a lot of other people ababhizi kule nto ye-poetry who are behind the scenes. Some of them asebegruma ithalente esilaziyo ngisazozizwa indaba abanye babo sebeqhamuke nama-platform anikeze ama-poets ispace ukuthi akwazi ukuveza umsebenzi wabo. Abanye babo abaqhamuke nama-platform where ama-poets ekhulunywa khona through poetry sessions. So namhlanje mfethu ngiphethe enye nje laptop omunye umfethu engimhlonipha kakhulu igama lakhe bathi ulokishi. Kuhamba kanjani mfethu? Ngi-credit starting mina mfethu. La ngishapha mhlawumbe ukuthi mfethu ukuphakamise ivoice kancane. Ayithi flop kontate ngikhuluma nje nawe la singakaqali ukuthi before ngize ngiqale ukwazi ngisondele eduze kwakho I always thought ukuthi uMartin igama lakho. Sure. So for umuntu ongathi wena ufuna ngiyazi kahle ukuthi ngangithi mina futhi mawuthiwa uba usilindelo right. Yeah, usilindelo uMartin elinye igama lakho. No, igama lami kahle usilindelo isibongo ngokaMathili mase ngiduma ngeligama elalokishi. Leli gama lalokishi livela lapho ngoba ngisho uqhamuka well represent lo. Ngiqhamuka phela igama. Ngaqhamuka ekudala ngekhathi zomix it kanjalo. Wayibamba. Babe njalo bavula kodwa. Yilokishi mina. No, kodwa kahle ngathi ngaqhamuka ngekhathi zomix it at the same time ngithe uma ngifika ngizosuka esikoleni high school ngizofunda la eThekwini yabo. So uyazi uma ufika la eThekwini uzofunda most of the time kusuka abantu baqhamuka endaweni eziningi ehlukahlukene abemasuka lapha emakhaya kanjalo yabo. So ngaba labangani most yabo beqhamuka endaweni ezikude neThekwini. So whatever bebebuza bebethi kuwena mina hayi wena vele ilokishi kuphi endaweni ukuthi funda lokuthi wena vele ilokishi showcase wayazi ndawo wala eduze wala around gcina sokudla ke la sebekubiza bolokishi nami ngalithatha ke sekule ndaba zomix it sengilifaka khona kubuya nalo ku Facebook lapho la ngibalekela ukuyibiza ngamagama amangempela ayibiza futhi nakhona ngolokishi kanjalo ya lento engibuza kuwena mayelana negama lapho sewakwenza nathi abanye abantu bakuchazela ngale ndlela engichaza ngayo ukuthi bayitshela ukuthi ukuthi Martin igama lakho ngale ngiyabuza uma ukhuluma ngelokishi liphi leli shot ukhulele kulona ilokishi engikhulele lona ngikhulele Intuzuma sure Intuzuma ngiyazi kahle seyodwa iphathe inka ngithi iphathe inka into engiyazi kakhulu ngasho ukuthi umasho umasho umakhelwane and igalelo lakho mfethu I know ukuthi kunezinto ozenzayo as an activist from your days usakule nto zo-teen expressions. Sure. But 2014 kanje. Is that the work that you do? Yeah, it's an expression. It's an expression yenze nini? Abantu ngenze 2 years or 3 years in Kuzana.
ithi Inspiration ngiqalela around 2012 nakhona sathi sikhamba omunye usisi ngoba besenza ama poetry session lapha eMpuzini so wena wathela as-invite e-studio ukuthi asewenze ishow senze ishow eyodwa naye and then wayithanda lento esenza wasethi asiphinde sibuye nangesonto elilandelayo sabuye sathi njengoba kade ubonile ifike senze inkondlo singathanda ukuthi ney'nkondlo zibe part of it yeah but with Inspiration we're doing about ama-teenage issues we're thinking about ama-teenage issues mhlawumbe sobiza teenage fathers kuyishona ukuthi kunjani nje ukuba ubaba uma una 16 years kunjani ukuba umama uma una 16 years iziphi ingqinamba ofisana nazo and lento le targeting ngaselokishini targeting ngaselokishini kakhulukazi ama-teenage abantu basakhulela wena nje phethe wona umsebenzi wakho wena into oyenzayo le starting ezinye izinto mfethu like awukhetheli ubona nawe ngathi sizoba ubizo ezinye izinto ukhethela yona nami into ngathi ngayikhetha ngathi hayi ngifuna ukulokhu uthi starting ezinye izinto awukhethela so bethi lokho lento le yaqala ngalesa sikhathi ngithola ngaso ngoba nje namanje sakubona usahamba uyashenyuka wenza lezi kathi usegoli nje research uhlangana kanjani nepoet because nginakho ukuthi baningi abantu abayibuza ukuthi wena uyipoet yini hayi poetry nami ngiyenzile kancane futhi ngiyenzile kancane ngoba nami futhi into ngimdala ukuthi angibona hayi yabo kodwa ngifike la ngizofunda babe ngifunde eUNISA 2010 ngifunde eUNISA le UNISA lela ngiyakhuluma kunama session lapha ngabo 2010 ngaba 2010 kanye nociko ukuthi nombuthuma omphongo the killing us with food sure ingalezi ikhathi la bekusakhona icampus ilokhuza icampus la ePoland lokhuza seUNISA where ama session be hostel lapho it's where la ngiqale khona nami ukubona ukuthi khona into ethi poetry session where abantu behlangana benza beshare inkondlo zabo la ngiqale khona nqa ukubona ukubona uthango kanti lezi ngoba wonke umuntu emosayiti baningi bayabhala ukuthi abazi bazoyishare lokhu nami ngaqala ngathiwa abantu lesi sibhalayo ugcine uyifile ngaphansi kombhedo ngazi lo kanti ikhona indawo kuyilo yokuzenza so mangilayela uzama ukuthi at that time ngoqala le nto engabi session enkuzona hayi ngekho iqale session noma influencer le yani ngasho ukuthi influencer lokhu iyona into yala eThekwini yokubona la eThekwini nabo benza and then entuzolo bekukhona osisa bawuthiwa bebezama ukuqala isession kodwa ngazi bahamba basheshe baphelelwa amandla khona umnyusi sethu ayanda Dlamuka sakhona usisa Scott usakhona ayanda Dlamuka kodwa manje usenze ezinye izinto isikhathi esiningi kakhulu segxila kakhulu ezinto zobuhle beauty wathiwa umuntu wayibhala naye webhala yabo no Horace sukela no Horace Horace but Horace is based in Johannesburg hey ngomkhuzo Horace neskin lapha sure so were you part of the people who established Intuzuma session inale yini Intuzuma poetry session yini ngathi ubuciko bamlomo organization esayifoma after because like angithi sasifika like njalo sifika nje sabantu as individual and lesagcina sihlanganile ukuthi okay let's do it as a group yabo ngoba sometimes indlela ibanzima uma uhamba wedwa iba nzima so safoma uciko bomlomo sayibiza safoma nomkhulu kusakhona uDube osihle SKP na onhlanhla kodwa umunye umuntu engathi siyafoma naye kakhulu uSanele Mgobhozi uSanele konje laba bo crazy poets na mina crazy poets bakhona uSanele manje sasekhona sasekhona empostena sure so that is why foundation Intuzuma poetry iqala kanjalo and ukuthi into ehle kusayibona bese sase high school ngaba umuntu besafaka ama shirts amhlophe nothaba be blue and white ababe green and lokhuza sure so ukuqaleka kwalento leyana kwasekwenzakalani ngokuciko bomlomo lokuciko bomlomo siphushile lokuciko bomlomo ngisho ukuthi manje phela ngisaboni lutho ngisezwa lutho no sashintsha yini mhlawumbe after COVID sabushintsha ngoba
enye into like ngathini eqayini babuka-registerwanga ubucebo mlomo kwakuyi-information nje yabo ye-art sure and futhi ngaleso sikhathi sasasanda ama-youth club khona association yase-Johannesburg South African Association of Youth Club sasa-under kuyona so izinto sasenzelwa yibona thina bafika sebesinika session ngoba sasikwazi ukwenza amashona benisupport ya basithengela ne-sound yabo ma-laptop into kanjalo yabo nine-sound phela ngalesa sikhathi iqala iphokomoya ngalesa sikhathi ngoba khumbula phela ngalesa sikhathi sasenza amashow lapha eNtuzulu uyayibona lo sasine-sound sothi lapho sishawa imali yokuyilokhuza uyisusa-ke from la ihlala khona ize kuyilokhu isession sosindwa iy'pika lapho no app besisindani lapho sesiyana ngokuyilokhu kuyasiwe endaweni uthenaba labafethu bapusha lena so hambe shintana endleleni ngey'pika lezi ey'ngayo iy'nkulu ey'sindazo hambe shintana and lokho mfethu mawubuka kwaba namthela mona kulaba ababeze emvakweni iy'ntwana lezi ey'khona mfethu ngoba phela we know and understand ama-social ills in terms of ukukhulela elokishini yabo nto engisho nekukhona nina abanye abantu bayazenza izinto but ni-focus ekuthenini senza le nto le ya like okunye qhamuke kanjalo ngoba ngathini mhlawumbe mfethu sisenza yona i-poetry yabo besibona ukuthi hayi ngeke khona indlela ebeyingahambi kahle sasesiqala-ke sithi okay fine asifocuseni ngalezi zinto enjengabo o-teenage pregnancy o-masculine drop out thothi ukhona omunye lothi yena nje indaba yesikole focusa nje kwi-art kubothi indoda isikole uzosdinga yabona lento ey'kanjalo abanye sibagqugquzele ngoba sebesazi ukuthi ema-university art yabo yiladi yenzeka khona kakhulu ama-session iladi yakhona kakhulu besenza sure futhi ukuthi siyabasiza into enjengoma se-over-apply sibenzise oma-career guidance khona even though we-artist yabo kuze kube nayo i-backup. You are doing all of these things, you are not paid. Hayi besingaholi lutho besingaholi. And uma ubuka manje mfethu from i-foundation enayibeka lapha eNtuzuma ungathini mawucomparisa leso sikhathi namanje ngenze example ngalento ishelo ukuthi mangizibona isound sakhona wathi nayi ngaleso sikhathi lokho kunginikeza indications ukuthi ikhatha isafana isafani. Are you still part of the people abarana la session? I'm still part of iphi sound wena mathi isound manje futhi mase kwafika ezinye izinto manje like manje sinayo nathi material yokurecorda mhlawumbe masifuna ukurecorda mhlawumbe ama-poem noma ngabe music noma ngabe into ofuna ukurecorda nje ungakwazi noma inini ngafika zona nami ngifuna ifika lapha eNtuzuma ungeza sinayo kanjalo izinto sekushintshile manje akusafani ngoba phela izinto okunye futhi i-digital akusafani asekuqaleni mhlawumbe masenando besihamba ngey'nyawo siya kwi-session yasenando yabona lapho i-distance angempela sazophinde sibuye ebusuku manje ungibone manje ngeke ungibone wasala khona ngeke ungibone ukuthi ngeke kwi-session khangela nje ethi iy'nkonzo cabanga ngiyakutshela mhlawumbe for umuntu ongekho aware mani laphana niholdela kuphi session ngaziphi iy'nsuku eNtuzuma since lokho saqala ukuthi siholda eNtuzuma library ngo-2 kuya ku-5. Everyone is welcome. Ngiyangibona ingane encane. And imapha ama-mechanisms akhona ukulekelela labancane ney'nhlelo zabo ukubasiza ukubhala. Okwamanje sibasebenelelwa uNalibali ngoba into esayenza wakufika abanye abantu nje mhlawumbe uzofika umuntu abone ney'ngane yabo ngoba iy'ngane zafe sibe ne-session iy'ngane siyibheke mhlawumbe ekhoneni lalo zodwa yabo ukuthi hayi mina ngoba iy'ngane zibe yihluphe futhi noma zibe nekhona elilodwa hlanhla leyo-ke ne-library agcine siyithathile iy'ngane lo yathi sicela ngisiphe laba abancane sibenzele into yabo eceleni so uma uthi uyafika ney'ngalo zakwi-session sakutshela ukuthi ikhona into eqondene nelokuzana i-library yayicela iy'ngane nathi cela laba abancane ngathi basasema-primary kanjalo bayafika kuma-high school sicela nje ubathatha i-library yole exhumene noNalibali
ya eqhubeke nalibali nathi ke saqhumana nawo sike senza nama-program nalibali niyasebenza besigqoka lapho khona lapho khona nathi besigqoka nosalele la sahambe nabo bebenza ama-competition abo siwagqoka labo popayi bakhona la sisabe sithi nalibali umuntu ongazi nangu nalibali bapopayi khona na bezowagqoke ushisana uyashisa kamopaka ubujulukile ngathi ngamanqulu straight uma uzongena phakathi uzongena wona ngathi ngamanqulu straight ngoba uyashisa kufanele lezi mpahla ngiyibona manje TikTok eyifaka nabafethi laba abama ama-scott ema-university makudlala i-sport sakho mhlawumbe noma naseyokhetha kuthiwa yimpi yiyo le shanisa isho yashisa manje akuma-sports ngavele ngibayithi kuyashisa lapho Zulu so current busy ngani manje ngibhizi manje sibhala i-tour kwamanje khona i-tour sifuna ukuyenza around ama-college lawa lapha eBophila ngoba lapha eNtuzuma sinelangeni i-college ngisengeke ngaya but konke ngawe ijaja lapho last year sure manje sifuna ukwenza into kanjalo sifuna ukwenza i-tour around langeni college ngoba khona i-campus esenanda khona eseNtuzuma khona eKamashu khona esePinetown ngoba manje into eyinkinga yazi ngathini mfethu uyakhumbula mhlawumbe sike senze ishow i-Cote Poets ishow i-Cote Poets beyikhokhela i-Cote Poets ikhokhela mhlawumbe bothenga amathikithi ukuze ungene wena so sifuna ukuqhubeka lento enjalo ukuthi masenze ishow kube ishow ungenwa ngethikithi emnyango ngoba phela manje sinye isikhathi izinto edinga imali ukuthi senibuyisele kakhulu emphakathini nokuthi kube yabo isho iyamahhala vele ufika abantu aba-1500 bakukhathaze bakushiye unganalo lutho kanti uyakwazi uma ukuthi makunamathikithi uyakwazi ukuthi ukhave ezinye izinto yabo utheni nje mfethu kubantu ngokubaluleka ukuthi ba-attend ama-show kubalulekile ukuthi ba-attend ama-show kubalulekile yabo kakhulukazi for abantu abangawona ama-artist ngoba ibona kufanele abayithandela nje fethu i-art abayithandela i-art yabo ngoba sometimes kunzima ukudayisela ithikithi i-artist elinye i-artist yabo kunzima maze ungadayisela labantu wayisho nje athi kunzima ukudayisela enye i-artist ama-artist shothi awathenga amathikithi awathenga amathikithi afuna ukungena mahhala atshenze ifuna ngifake kwi-line up ngizolokuzana isho i-poster yona usuwayikhipha unabo abantu abazoperforma ngiyakutshela ama-artist hawu into ecommon nje le into ecommon nje noma azofika azohlala ngaphandle uyazistaringa azohlala ngaphandle lapho kwishow yakho abe ngaphandle lapho nje kwishow yakho uthi yabo agcine kwazile ungena umthethela kanjani masakho khanga abamathela bengangenanga usuyamahlobo singayona inhloso ukuthi azongena so indawo uzofika kwishow ufike ume ngaphandle show uyazi ukuthi ikhona lapho ungangeni wena mhla wenza show uthi mina ngenze njani bayenza lonto abantu ukuthi yabo bayenza lento fethi idala mhlawumbe singayilungisa kanjani mhlawumbe okunye singasho ukuthi abantu basuke bengenayo imali awukuthathi nje ukuthi ngiyenza nginayo imali kodwa phela bengifisa ukuza futhi this is form of support ukuthi ngila even though I don't have money enye into ubuyikhumbule phela mfethu mhlawumbe kushow yabo amashow aba nama-early bird kube nama-indlela zokuthi amathikithi uthatha umuntu mfethu ngizenzile iy'ndlela zokuthi abantu baka-accommodateke ngesikhathi esanele hayo yonke into kodwa uthatha umuntu ubona ukuthi akafuni nje ukuba part of leyo process at all yena nje inhloso yakhe ufuna ukuzofika kwishow yakhe abe ngaphandle nje agcine engenile bangene agcine engenile ukuthi akuphele kanjalo bangiphendula kanjalo kunzima nokuthi ngibuze ukuthi lento ingalungiseka kanjani ngoba futhi uzama ukuthetha indaba enonembeza la ne-seriousness yomuntu ukuthi uyafuna ngiyenze enye into ukuthi iyona ingalungiseka staring yabo ingalungiseka mfethu uyayibona lo enye into lokuya ngokuthi uba wenza ishow uyazi la eThekwini namba kanjani ukuthi bonga understand izinto ngagcina yabo zonke abantu for nothing yabo but nje bese kuya ngokuthi zikanjani angazi mhlambe kwethu ukuthi mhlambe wenze example mawuthi wenza ishow nje la yayibona lo akululanga ukuthi umuntu zomnyango avela zomnyango yabo example ayila nje mawuthi wenza ishow la
Uyayibona lo sure angazi mhlawumbe emashomeni wenza abe exclusive ngaleyo ndlela bekuthi impela umuntu uyafuna yini njengo-poet nesuit. yeah njenge-poet nesuit yeah usuke u-poet nesuit uyabhoma ngaphandle hotel emnyango ebusuku yoma ngaphandle nje hotel yabo ayenzi senze ngoba lo muntu ayilo sekwenzeka impethu ukuthi uyithole mhlambe usugejana mhlambe nama-artist athile nazo lezo izwanise kanjalo zokuthi abantu befuna ukungakhokhi bengene mhlawumbe nigcine sekunokuzondana. Sure ayikho kuyenzeka leyo nto yabo nabantu abathile nabantu agcine nixolelene nabo sagcina sixolelene hhayi kodwa amagama abo siwa-protect zabazazi kodwa nagcine nithelelene sagcina sithelelene futhi mhlawumbe ekukhonfrantaneni kwakho nabo wababuzana izathu ukuthi le nto yenziwa yini mhlawumbe khona ama-reason wawathola ukuthi yini benze kanje labo uthona nathi isitanda nabo yabona nalapho ukuthi wayenza ukuthi umuntu wenza ngenhloso ukuthi wayazi ukuthi wenza into eroma wabo ngathini wayengekho ngisho sober yabo wayebona ukuthi okay vele waqala wathatha isibindi waseyitshela ukuthi hayi yokwenza le nto ucabange umuntu ofika engekho sober kwisho yakhe ajiye futhi afuna ukungena ngayo wena uthi ucabanga lemqindo uthatha imali ongena mboy uthi kuzokulokuba yabona wena ucabangi wena ubutheni umuntu lo hambile ngayo le mali ngabe mfethu engabuza ngayo la yabo sengiyayizwa-ke le nto ukuthi sekuya ngomuntu uthi uyafuna ngisho le nto beluyenza ngale ndlela ukuthi kube umuntu okhombisa ukuthi uwilling sure mina nginawe le feeling yokuthi ena noma ibelief yokuthi abantu okufanele beze kuqala kuma-show ithina ama-artist before abantu bangaphandle aqale kugcwele kuthina ku-show before sithi si-expect umuntu oyi-outside ukuthi eze ku-show and nakhona phela kuphoqelele ukuthi yiba khona kuyonke ishow eyenziwayo but nawe uma uzoyifuna i-support other people sure abanye abantu yazi ukuyinkinga nokuthi apresa nje ulike entweni yomuntu kunzima no-view ngoba nje hhayi uma uthi uyabheka ngoyini ukhulume enye into-ke phethe ebengifisa vele ukuthi ngikubuze ngayo ekuyinto engingasho ukuthi uma ngathiwa kwenzakalani wena namhlanje ngenye ama-legacy akho lo i-Quoted Poet sure leya mpahla iyaqala kanjani i-Quoted Poet and nale nto ethi ngibuza kakhulu nayo ne-concept yakuthi i-Quoted Poet sure no i-concept iqhamuka after sesitheste ama-concepts amaningi yabo esibona ukuthi hayi yabo sure and ukukhumbula ukuthi enye into e-Quoted Poet like kulabantu ababhalayo ukuthi ababhala iy'nkondlo la kuthiwa showcase ngeke ngamkhumbula ukuthi bani wake wathi kanjalo ayibona lo khona uRicardo abangazi siphise yanini ethi khona it's a good thing that God is upstairs because when we're tired we give up. Oh God. Yabo into yanini nje leyo lokuzana leyo bathi ngiyambuza wayibhala no it's a good thing that God is upstairs because when you're tired we give up. Yabo mhlawumbe ikhona la kulokhu usekhona mhlawumbe engishaye khona eceleni singangixolela kodwa ngithi lo mdlozi la sure mfethu. So i-idea ye-Quoted Poet kwakuyini-ke? I-Quoted Poet iqhamuke akhulazi khumbula i-Quoted Poet iqale sekhona offense ekuthini offense amasiko and futhi lokhuzana abantu bengadidiseki ngoba khona into ababayitshelayo labantu ukuthi time siqala i-Quoted Poet sasikhabe sasizela ukuzolwisa i-poet ngesuthi kanti thina i-Quoted Poet iqale the day umqolisi after isibize kwi-slam sawina islam lesasilapha eSouthgate kwawina offense la istage ogibela khona uma ephezulu neziko lakho lalikhona lapho this is after ke thina started i-Quoted Poet after sesazi ukuthi sesama-champion it was motivated by you winning islam esasi-organize obani umqolisi lesi slam esasibize onke ama-session ayikhona exactly sure nawe namalini la khona imali kodwa sathola indebe nje engathi engekho imali sathola indebe yabo so from there as a collective yasentuzo then you decide ukuthi asiqale ngene sure nathi ngoba sasazi ukuthi yabo khona into esime ngayo la something yabo ivela phike le confusion ukuthi nanizolisa i-poet nesuit cause ngathi abantu babethi thina labantu laba abafisa ukungena kwi-poet nesuit abangangeni thina
we end up thina sifaka bona kweni i-content poet most yami yabo la umuntu khona ngoba ngathi i-content poet sinathi benalo inkinga after siyenza i-content poet saba nenkinga nathi vele la same thing ukuthi leyade show ngawo abangabizi singababizi nathi yabo sibenalo inkinga nalokho ukuthi kusho bona abantu abangabizi noma kusho abantu ukuthi abantu ababizi kusho bona abantu abangabizi aningibizi bakusho direct noma ku social media abantu bakusho direct abaye back inboxa yabo aningibizi ngani yabona lokho so abantu abakhanda amanye ama-artist akhanda lento yokuthi yena i-poetry nesiyothi ngoba ikhona biza abantu abathi kwasekuqhamuka nina naqala into yenu kwase kwathiwa nina mizo like sovala igap yalabantu abangangeni kwi-poetry nesuthi yavela khona i-confrontation between yena nomtshana hayi kazi bekhona akazasho lutho hayi kazi bekhona ngoba ngikutshela like ukuthi iya-confuse-ke ngoba kwakusakhona yini ujikanelanga ukuthi ujikanelanga ukuthi makuye kwi-poetry nesuthi ngoba esebusuku so kwakhanya kuyohlala endlini kamtshali kuze kusekuseni bese abantu bayahamba sure enye into abantu abangayazi ukuthi like i-content poet njengoba manje uMay manje uMay mhlawumbe sayenza ngoNovember kodwa saqala mhlawumbe ukusho ukuthi soba ne-show kuthiwa i-content poets like phakathi nonyaka mhlawumbe 6 months before siyenze lokuzana sitesting ama-ideas sikhuluma ngabantu ukuthi mase asiqala into kanje ingahamba kanjani sidayisa kubantu yabo baningi sibadayisa kubona sifuna nabantu abazokhuluma ngayo nje i-content poets abazokhuluma ngayo nje igama nje lokuzana yabo and mawuthi lokhu uthi si-plural lento kuyabona ukuthi wawungeweda obani aba-owner le-content ethi content poet basho ukuthi onhlanhla usanele bengasekho offense uba omunye wayekhona usihle nawe wayekhona yabo wayekhona nawe usihle amantombazane besingala amantombazane khumbula sikasaba i-boys club sikasaba i-boys club ya amantombazane besingalo uphi anizwani noMpilo Sibisi unompilo apha ngizwana noMpilo siyazwana ave sixoxa ngephethu Facebook ama-status laphana not unompilo ngoba mhlawumbe khona into ethi ayibanga la sibanga la wawo nje uyena wahlehla into zolokhuzana ngoba ngisho ukuthi siyaxoxa mfethu wabhala nge-Facebook status ngacomment esho ukuthi she wants to come back to poetry but kubeni into ezimbambile wabona ke iposti wathi lento yamgqugquzela ukuthi akabuye naye enkonzo no wapost usindiswa I think wayiposta iclip kaBright la uBright ayiperform ehleli khona phansi lokho nje uphetha akukho kodwa aba-emotional data ngoba kwaba ngazi nje uBright ukhona into aqeda kuyenza le so wabhala noMpilo uthi yazi mfethu lento yangi-motivate ukuthi angibuye yabo wabhala ukuthi uney'nkinga zakhe wadesaide ukuthi hathi ukuhlehla kwi-limelight kancane sure kodwa kuyangijabulisa ukuthi hayi yonke into hayi ukuthi kukhona into esayibanga ngoba naye ngihlangane la ngoba nonhlanhla iminyakeni edlule bebehlala ngandawonye yabo benenhlanhla bebahlala ngandawonye yabo noma unhlanhla behlala ngakanompilo bekunibona sikhulume nje mfethu yabo ngimtshelile kodwa ukuthi angalokho ehleli nalento ayibhala kabuye ngoba ngiyamazi ukuthi ubhala ubhala kahle so mfethu senibe nama-chapters amangaka ngoba ngakubona mhlawumbe uqala ukuyenza i-content poet ethi content poet chapter 1 chapter 2 sibe nama-chapter 13 mhlawumbe beniyenza ngaki ngonyaka besiyenza kawu-4 kulela point lela dulisho ukuthi abanye abantu bebekhaya kuthini uphawu lakho ngomuntu ongathi kuwena bekukhona bethu akhona ama-artist beniwabiza ngiphindelela bekune-reason yalokho bekunereason yalakho you have a chance to respond people are listening bekunereason phela phethu mawunza ishonke usuwena uwazi ukuthi uhlosene ngayo but as an outsider kunomuntu ozothi hawu baqinisile laba bathi kulabantu bekunereason but at the same time bekune-formula some sort of the organizers bekungathini bekunenhloso ethize ne-formula ethize it's okay like even noma during i-show ukuthi maqala i-show even ngalo langa le-show uma ukuthi uyaqala mhlawumbe uzoqala bona labo baqalayo ukuperform abangaze bebe khona kwi-show before sure mhlawumbe uzoqala bona kanjalo yabo and
umuntu ucontemporate bese mphinda kawu-2 bekune some sort of formula bese mphinda kawu-2 ukuthi uma uzekile uzophinda uze kwenye ya uzophinda uze kwenye futhi mhlawumbe kunelandelayo yayibona loo nto bese bekune-formula ethize bese ngavele suke sikubiza and mhlawumbe i-contemporate biba nabantu abawu-12 noma 10 maybe nabantu abawu-10 u-5 kumele ube musha u-5 kube abanye abalokhuza ngoba cause abanye abantu bezobuyela ukuthi wafike waphefuma umolokishi ngamthanda and you expect ukuthi elandelayo abe njani abe khona nalo phetho befike obeqalile kokudlula sathi kungagcina yena kuqala omunye into kanjalo yayibona ke izathi amthothi ngibuzo lo mbuzo ukuthi okunye masenza amashow abanye abantu abazi ukuthi yini i-reason okunye phela kwezinye ikhathi sokungafuni ukuchaza ngoba nawe sokuyindlela osokufuna ukudla ngayo i-strategy sakho but I don't think ukuthi manje sekunamaphatha u-13 e-show mfethu angiboni ngabe context wasiyafika kusafa abantu abaningi ngaku-contemporate niyenzile imali ya siyenzile futhi nayo imali siluzile ngeze ngidlale nayo nenze lo futhi niyiluzi kuyabiza kwenza ishow kuyabiza kwenza ishow and enye into kuyabiza at the same time ama-artist kumele wenze sure ukuthi uba in good terms nawawo senesikhathi ama-artist hey mountain good terms ngikhaza ikhona yini mfethu lento okungazwani kwama-artist report engazwani eyodwa noma eyodwa ikhona lento ekuthiwa i-beef ka-hip hop ikhona mfethu wena ukhona umuntu owathi une-beef naye anganoma ngizothi i-beef ngikaphakathi mina ngithi afuna uqabanga ukuthi yazi ukuthi engathuza ini because i-beef ngikholelwa ekutheni ithi wena nami uzobhifa nami yabo ngisho something kanjalo uyayibona la so enye into futhi ama-beef nawo most yawo mhlawumbe emahuzi nawo asuka from kuyona i-contemporate yabo sure ukuthi mhlawumbe umuntu athi ngimfake i-contemporate sothi mina ngisibone thina asisibone isizathu sokuthi yabo sikufake yayibona lo sothi manje ngicela sikutshela mhlawumbe ukuthi no chief ubona ukuthi thina abo thina mhlawumbe sikuvalela ngaphandle hambe uyowenze yakho ishow ukuthi uyifake ukuthi yabo ayikho inkinga yabo asinankinga so fika thina wishow enye into ke lokho kuze besibeka lenkinga lawo sometimes ngiba straight forward ngizibuthi entire ngeke yabo ukuthi sikwenzele ukuthi ukuthi awuthandi ngeke nama example noma nalabo uzofuna ukubavikela isithunzi sakho cha noma ngasakunika ngamagama noma ngasakunika ngamagama kodwa bakhona abantu engizobuza ngabo ngoba ngiyakwazi mfethu ukuthi wena uya vocal person umuntu outspoken nani bangani noJabulani mkhisi ujabulani sabanga indaba yaSipho Sipho recipe sure yabo sabanga indaba yaSipho nibani babo uSipho nibani uthi umngani kabani no hayi kanjalo vele uSipho wasemlazi obvious yabo even though nami ngeke ngaye eMlazi siye kuyena uSipho asimtholele igig khona eMlazi sahamba nohlala sayomsupporta kulo gig yabo yaphela isebusuku yasiphelile sahamba saya ngakubo bakhona uSipho washo ukuthi vele ngakhona ngakuboko umjela kanjalo yabo so ngiyamazi lo uSipho on and off the stage namazi mfethu yabo ngihlalile naye la wafika ngishekhaya sahlala izukwana nje nami ngiyengaya ngakubo ngahlala izukwana yabo ngiyamazi ukuthi Sipho umuntu bethanda ukuvashela amagate nami bekangivashela la eRest sahlala eRest mfethu into kanjalo mfethu so into esayibanga nomJ indaba ye-memory service ekuqala umjeke wafika la njengahlala ngisho walikazi udaba lakhe sabanga indaba ye-memory service mina kokwami mina bona babethi kumele besemlazi thina or mina ngoba kwakune-group i-WhatsApp group hlanganisiwe nje abantu abakhona la eThekwini yabo ukuthi bezohlanganisa i-memory service le group athi umxolisi bengaqamba manje noma kwakuwena ngisathi kodwa kwenzela ukuthi communicate I think angikhona kulokho so manje umJ babe very vocal ukuthi ayemlasi yabo and umJ indagaza baseluthi ngathi ayi mina phela ngulokishi mina ngulokishi yenzayo umjane uthi uyathanda noma uthandi lento senzele elo yathi yakhe ayithona eDOT sure yasasithinda izathu zakho izathu ukuthi imagine
ngihlala eNtuzuma ngizogibela ngiye eThekwini phinde ngigibele ngiye eMlazi safanele ngifike njani eMlazi phinde nginikele rather than ukusuka eNtuzuma ngiye eThekwini ngifike eThekwini nginikele uyabona lo mase ngibuyele emuva kwakulula kanjalo kunokuthi ngigibele futhi mina manje kumele ngigibele ngawo 4 imali eningi izophelela kuphi endleleni kanti manje ngigibela ngiye eThekwini ngofike ngigibele eThekwini ufike nginikele yabona kanjalo kulula indawo esesenta sonke nje mfethu sisesenta wonke umuntu ugibela kanye meya eduty rather than ukuya kuphi eMlazi ngoba eMlazi yona argument yabo yayithi indaba bathi babethi indaba bafuna ukuthi beseMlazi ngoba wakhona it's like mhlawumbe bethu yeah ngoba wakhona number 1 and yeah yona actually strong point yabo ukuthi bona usipho waseMlazi nokuthi ngathi uqhamuke eziko something yabo babempoyesondele kakhulu neziko noma eqhamuka kulona iziko and in the midst of everything yayithini i-input ye-family kulento nani eyihlanganisa yeah ngiyakhumbula ngikhuluma nawe wasiphola yazi bona noma okay uthi ngathi usiswasiphola khona kodwa kuyifamily or something babethi ayibese elokhuzana bebethi bona singabalaleli lo omje angazi noma sengiyakhatha kodwa kwakhona ama voice from eMlazi ayethi singabalaleli omje yabo singabalaleli asenzeni lento kuphi eThekwini right kuphi esenta wonke umuntu about ama voice was it from the family or other people who were part of mhlambe iziko ababe supported into enishoda bengekho vocal komje yeah konke nje konke so ikhona ni instant ukuthi wena mhlambe noma nina nakhuluma nabantu bakasipho ngale bengazomje no asibakubalokuza khuluma mina angibazi ngaleyo level kanjalo le personal level ngaleyo ndlela so ngibazi through Sipho na ukuthi okay umngani wami lo nami yabo kanjalo angibazi lo personal level usasinga discuss nabe into kanjalo yabo from that incident I was there on the date of the memorial service at KOT and I remember everything that happened the commotion yaba khona emiyango niphikisana sinjani yaba njani relationship yakho nomJT to amje wangiblock ngisho ngiblock nje waphinde wangi-invite ngabe ngizama-accepta ublock Facebook waphinde wangi-invite ngabe ngizama-accepta wena lokho Facebook wakho angikho Facebook wangijeni wangiblock ngabe ngizama-accepta ngabe uyahle sendlala ngesikhathi cela ukubuza mfethu ukuthi okay but like ngathi ngibona ngathi nami wasengenze umngane ukuthi ngabe ngizama-accepta back ngoba ngasho esekhombisa ukuthi usedlulile lapho yabo akumele ngi-accepte back ngasebona ukuthi mhlawumbe waye-wrong ngale nto yalokhuzana yabo wena do you maintain ukuthi wena waye-wrong hayi mina futhi ngendlela walokhuzana okwenzeka ngayo I still maintain ukuthi it was kwakwenza isense ukuthi memorial service bese ngiyamchallenge umuntu obuka le episode namhlanje ukuthi uqala ubuka episode kaMJ chazela uphinde ubuye uzobuka le seyiphendulele lonke bese umtshela ukuthi wena uthini ngizobona nge-comment kodwa kakhulu everything that you guys were doing was for the love of Sipho nanendlela eshuthi ayibaleke kuthina sonke ngayo ukuthi wonke umuntu ubona sengathi mina yonke le nto ngiyibuka nje kanje sure ngelanga ke umjabulisa ukuthi uma-accept umJ ngathi ngimbuzo wangitshela ukuthi hayi starting phethe hayi ukuthi asizange lokhu siyabafana baselokishini elokishini kuphilwa kanje no ngaya futhi ngaya elokhuzana emva kwalokho even esengiblockile ngaya eMlazi yabo nakhona futhi eMlazi sengifikile eMlazi benzile ishow somewhere yabo and then futhi waqala phansi futhi washumayela ngendaba yaSipho ngabo ngithela nomthaka kodwa bethu enye into ofana neziko nje iziko selilonkana nje bethu yabo ngiyakubona njengabantu bethu izinto abazenzisa athofa uthando lokuthanda i-art hayi ngoba mhlawumbe benenkinga bethu nomuntu ukuthi banenkinga benzisa athofa uthando ubona into moyithanda ukuthi ngiyafuna ibe protected ngale ndlela ngiyajabula bethu mangibuza ukhuluma kanjalo ukuthi in as much as amakhwarele khona it is through the love of what we do hayi ukuthi ngempela siyazondana ngoba ngisho nojabulani wakuveza ukuthi siyabafana starting kufanele kwamukele ukuthi soxobana soxabana yabo nawe vela hle nje ngawe uyahleba
yile la nihlale niphikisana ngayo no-Africa Damiano uzamphekeza senginesikari wayeka wayeke lani kambe wathini starring Africa sengistarring ngo-Afrika yini aniphikisana ngayo no-Africa uthi hayi ngayeka sengayeka ngoba niyazi kanjani mfethu like sometimes ukuphikisana nomuntu kuyakukhulisa nawe as a person yabo ukuthatha kubekwe ucabanga ezinye izinto ongayicabanga yabo so but kuhambe ngabuya ngabona ukuthi hayi abanye abantu aba-understand ubona mhlawumbe nginenkinga no-Africa noma nginomona no-Africa ukuklesha kwama-views ukuklesha kwama-views yabona kwesinye isikhathi mfethu kuyokwenzeka something thothi ngizokhomenta ngoba ngifuna uku-influencer leyo nto ukuthi yabo ungabe sekuthi iyona yayibona lonto enye into esayibanga naye ngicabanga ukuthi ngangenza i-comment kwelinye artist akazi ayona laseJohannesburg yabo yayibona leyo nto about i-NAC i-National Arts Council kanjalo sure ngangenza i-comment kanjalo so bona mfethu bayamhlonipha lo mjita lawo kuzana manje mina bethuswa indlela engakhuluma ngayo mawuthi bona usho ku-Facebook abantu abakhona Facebook noma mhlawumbe bayazana beyond u-Facebook bahlonipha u-Africa boba u2 bayazana lokho okhuluma ngaye okhomenta kuyena bayazana mhlawumbe khona uye futhi bayenza together ngokubona kwami mina ngangisho lokho ngicabanga ngaleso sikhathi yabona so Africa naye kwalo wakhuluma naye wakhomenta kanjalo so whatever manje abantu base bebona methi wena wathini wena kulo mlisi no mina kusikhona yini kuthiwa yini yalo sengikhohlwe yasho kodwa ngangikhala ukuthi mina kule yanto babiza abantu basegoli kuphela ababizwa baseThekwini biza abantu abasegoli kuphela yebo sure bakhomenta u-Africa bakhomenta u-Africa ngisazi ngoba abayikhona bayalaba abakhomenta bengibuya abanye bangibuza ukuthi ngiyamazi ukuthi ungena kanje ngiyamazi ukuthi angamsebenzi kodwa kusalayo babiza abantu basegoli kuphela labantu sure and ukuthi thina leyanto thina sa-apply yayizwa lokho bebengazi basiphendule noma kumele si-apply kanti bengazi basiphendule thina kodwa le day ngikhomentile ku-Facebook saba nalokho uze bangiphendule ngempela buka nasi bangiphendula mfowethu singikhumbule impahla ibe after i-COVID le ye-relief yama-artists funding sure ye-relief lelo nanifakile nani-application sasiwafaka ama-application angazi kangaka sasibele siwafaka ngangatshela ngishuthe ndawo ukuthi nakafake lapho application nawo wabuye wangitshela ukuthi hala abantu abazi balona bamphendule so mina ngikhuluma mina based on into esengi-experience yakho ngasendela ama-email kanjani ngenza nama-follow up angikaze ngiphendule kodwa ngalelo langa ngikathi ngikhomente ku-Facebook ngamtshela lapho ethu ngalala ngalelo langa esengiphendulile kwi-email. Is that part of the people who respond to the applications and they say we-artist tonight? Well, no one only artist, we-artist at the same time we part of the organizing team. And ngathi uthi email yakhe le apply izinto ziyakuyena yayibona lo ubani lo ngiyalikhotha igama lakho kodwa bayasengicheke ngalokho basingamtshela singamthola sho uyabafana basegoli kodwa yabona basegoli ifuna ngicishile yazi ifuna phela na Facebook ngicishile ngi-interested nje mfethu ekwazini leyo nto leyo yazi ke mfethu usunginikeza mfethu enye into ebengifuna ukubuza because you've said so many things about ukufanda kwe-session yenu. Sure. Ukusebula ukuthola ifana ngoba I'm certain lo ukuthi le nto usuzenzile. Maningi ama-artist akhona phethe abantu abahlale beyinbox abaqhamuka kuma-session ahlukene ukuthi itholakala kanjani ifunding lento yo-NAC. Yabo nje kuyangithusa ukuthi there are people who have that power. Sure. Thina sazi mas-applyela imali nami kade ngangifaka lapho. Mas-applyela imali isiwa iyawa National Arts Council. Yabo. I never knew that there were people like us who had the power to
Yeah, bakhona la lokhuzana ngeke bazi ngoba banezikhundla ethu la kodwa information engiyidinga le ngifuna ukuyazi ngoba senza ama-podcast kanje out of our own pockets. Kade ngangifana khona nje umngane amakuthiwa uNtokozo Ndlovu NPO ethi donate a book. I'm sure yamazi lo donate incwadi yena umuntu ohlezi ngisendela le ngimtshetse into siyafaka khatsheni la siphendula into ekuyingike balise-ke leyo indaba yokukhuluma ngalo mlisi yami ngizomtsheka la lokhuzana yavusa ilite kanjena. So uthi wena wagcina ukuthi ukuthi indaba yokuphendulana no-Afrika usayingeni ngisayingeni ngoba akakhathali Afrika nothi usakhathali like abanye abantu like bakhompyutha ngento e-wrong yayibona lokho ukuthi ethi mhlambe mina uphisana no-Afrika kuyangikhulisa yabo omunye yena ubona ngazi ukuthi mhlambe ikhona into engimbambele yona u-Afrika noma nginenkinga naye yayibona lokho. Siyabona nje lento eshort nginombuzo bengikubhayile yona lo ukuthi ungathini to people abathi wena you come across as a rude person ngoba bakhona abantu abakuthatha njalo wena ngathi urude kanti mhlawumbe usu-straight forward ngawukhuluma izinto njengoba bathi wenze example ekuqaleni ukuthi kunomuntu ayikhala ethi ufuna ukuza isho umthetho wena mfethu mahlala siphungula sibuka ishow yethu wona akafi isikhathi sakho ukuthi kanjani mfethu hamba okwenza yakho nakhona sona sokusapota umuntu olayo lo uthi uyasho ukuthi eyirude le brazo le no but angathini ukuthi kwesinye isikhathi ngingasho ukuthi like ungazenzi ulokhuzana uNkulunkulu like umuntu yabo ikholwa nani yabo kwesinye isikhathi izinto kwethu zisuke zisho based on experience undayi ukuthi ngoba mhlawumbe usukuhlaza noma kanjani ezinye futhi ezinye izinto kuze ziqonde yabo kumele umuntu umtshele into elokhuzana straight ukuthi hayi baba akuhambi kanjalo la engiyibona lo nto kwethu akuhambi nje kanjalo yabo so kunye ngavuma ukuthi abanye bangibona as umuntu orude kodwa abanye futhi at the same time aba-understand ukuthi wena usungaqondile lento leyo sengifuna ukuyisho lokhuzana yabo njengoba ngitshele nalokho bese yabona ngala sikhathi ngasikhuluma nalo bese NIC bebona ngathi ulokusho ukuhlaza kanjani njengoba ngitshela be-inbox bethi hayi bathi yabo kodwa uba straight forward wakho nanku kwakusiza waphendula kwi-email kwabona labo ngaqala ngababona begibela amabhanoyi behambe beyophefoma kuyona le shandisi after leya post leyo lokhuzana buka mfethu yabo omunye engimazi nje umuntu abaphathi of after sengikhulumile lokhuzana uPota uPotashana nabamgibeza ibhalo yabo perform after mina ngikhulumele kulokhuzana wena lokho ukuthi angazi phela lokhuzana kodwa baqala babiza abantu base-KZN after mina kodwa sebethathe ezibuyele le fana ngithwele ukubuyela ngiyifunda phela ngibona after mina sebengithathe umuntu onjani orude okuhlaza kanjani ngoba khona lawa ebang-inbox abathi bangu-WhatsApp bathi ngisho kanjani athi avele siyiyekele le ndawo ngoba nina niyiboni into le engizama ukuyilwela mina engikhulumisa ngathiwa lokuthi amazi ukuthi ubani umuntu egoli ngathi mina kodwa phela babeqinisele nakho ngempela wena izinto zenzeka lo muntu la yabona lo ungathi Makhuzu ngempela yena uMakhuzu kodwa manje mfethu wenzela ubukhuzu abantu basegoli kuphela yabo ithina ngempela bafethu yonke into ibe segoli mhlawumbe ngoba abantu baningi futhi khona egoli because even we are trying indaba and omunye umbuzo bengifuna ukubuza wena ukuthi na mawucabanga yonke leminyaka le esisetshenziswa ka-poetry why poetry la esegenre la ekhona manje kungenzeki njengawo ngamanye amajani sure and I believe you are in a good position ukungiphendula based on your experience yabona thina nje manje thina nini ngoba sasi-UBI UBI sasimayi-register ngalokho yabo nanginegama yanelokho kwaziwa ne-page Facebook kanjalo yabo ezinye izinto ezishayele lezo kakhulu ukuthi abantu bafuna ukusixhasa thina lokhu sisafuna ukunixhasa kodwa imali ngeke siyinini umuntu la so siyifake i-account yakho ukuformalize izinto register money group sure mawuwedwa iba nekhampani yayibona into kanjalo uzokwazi ukuthi
ulandele ezosara sekuseka zonke izinto kanjalo Ama-funding akhona. akhona abafandi kodwa bakushaya ngephepha Bayishaya ngephepha. ya bakushaya ngephepha Kuyagcwalisa. Yikho phela futhi kufanele ubuye kwazana nolokuthi ba-comment. ya Balwisane nalabantu. yayibona loo nto Kulo mfethu lona offense emasiphi. sure Nazanaphi nolwami lwezi uyabhala la mfethu. offense namazi offense namazi kudala ngoba phela most abantu abaningi la eThekwini abangayazi yabo thina sibazi bengakasazi bona abanye ama-artist most yabo siwazi thina engakasazi offense even ngoba ngishikambi nami ngifika 2010 2011 eThekwini bekhona offense yabo ngoba nami bekumuntu ohamba kakhulu amashow bakuthiwa kune-show ye-poet zohlezi ngikhona o-Poetry Africa ngohlezi ngikhona sothi ngithengile ithikithi ngizoyibukela angazi umuntu lokhuzane ngiyabona nje mfethu ngazi le artist engalibona liperform endaweni ekuthize laperforma kahle kanjalo u-offense njalo bekulo muntu kanjalo siba ngikwishow nangu offense nangu mfethu lo offense kanje yabo nangu offense hayibo until azahlale entuzulu thale efika entuzulu Waqondana. sure wahlala entuzulu kanti mina vele ngibazela kuma-show naye wefike ehambela yedwa nami ngihambela yedwa yabo sagcina sizwana kanjalo naye ukuthi okay siyazana ukuthi hlezi sikuma-show naye together then wamuvele entuzuma kanti vele Hayi. uyalo Can you like the way you did ngenzele example ngobani mfethu ngoRicardo. Quote me anything. I don't know quote me anything by offense. offense I know to know ngayazi. uNhlanhla sangithi mangihleli noNhlanhla athi offense stare ngasho. ingayothi offense can go to offense Uya uthini offense pardon my language uthi pardon my language history book discuss a living shit out of my soul. History book discuss the living shit out of my soul. discuss the living shit out of my soul. Pardon my language, I would not correct my sentence. Pardon my language, I would not correct my sentence. They bought a TV license to embrace this parental guardian nonsense. They bought a TV license to embrace. Yeah, offense. Offense. If we put the umlalele. Ngiyamthanda ke lamlisa la. Akenwa la lo. As offense who sings love songs in a war zone. Yabona lo Who sings love songs in a war zone. Yabona lo. Mose ayicabanga nawo le show ya. Owaphi lo mjito lo? Offense wase Northwest. Yeah. Oh yeah, ngiyamuzwa ulimi la. Yeah, wase Northwest ayena la cause usabuyela khona. Ngisho ngathi laba bafethu labo Soshplat Petro oba laba bafethu laba mayikhulu manje laba bafethu cause enye into ubuffet usibarwa. So yabo influence nini kambe lokhuzana. So umuntu okhule esondelele lo buffet uyazi ke ubuffet when it comes to writing. Yeah, uphekekile. Uphekekile. Ulo nembanga no Red Bull. Red Bull. Oh, okay, Red Bull la. The same thing eyangisho la yabo. Eyangisho la ukuthi I think niye ngayisho namanje ukuthi sometimes dokutshela something ayibona ukuthi chief bawubona ukuthi mina mhlawumbe ngivalela ngaphandle kusho so usho confront nayo ukuthi yena konta confront ngayo ngokuthi ufuna uzoyisho yeah not so usangiconfront nayo ukuthi 99 like khona into ekuyenzeka ama artist akayenza la eThekwini ngizokwenzela example like mhlawumbe mina mfethu starring wena wenza ishow yabo just because mina wena uzobiza uNhlanhla just because mina ngihamba noNhlanhla doesn't mean ukuthi kumele manje nami ungibize kwishow yabona lo sure angivela akhambi kanjalo so into kanjalo lokho mina ngibiza uNhlanhla ngibiza uNhlanhla ukuthi wena uzwala noNhlanhla yayibona lo into kanjalo and abantu abathanda ukuyenza ukuthi okay fine bayabona ukuthi sibanibani bangena kwipoint lesizwe mhlawumbe uma sengizwana noSibanibani nami
umxolisi yangibiza mhlawumbe lokho ipoetry lessons kanti akuhambe kanjalo sibiza umuntu ngomsebenzi sibiza umuntu ngani ngomsebenzi yabona lo nto sure nibanga nalaba futhi basenanda abafana basenanda fuqa not contest ibangayo enye into yasenanda angiboni contest ngayo esesibangayo esile mhlawumbe nomelo yabo siyazwana labo basenanda abanye azizwani enye into yenza lokho uzana thina siqalile isession eNtuzu yabo siqalile isession yaseNtuzu thama siqala isession yaseNtuzu ithina esibasizile ngoba ithina siphinde saqala isession yakuphi yase eMangweni session yasenani iNtuzu indala kunene neMangweni kakhulu indala mhlawumbe siphusha 2 years u90% noma u80% wasenanda uqale uperforma qale nga uperforma nje kuba se stage nje performa kuphi eNtuzu yayibona lo so bathe bona sebe right kubele kuzana amfuqa bayimosi yasenanda idali talent yayibona lo ayikho talent ngiyangikhuluma ngento ngithi abhala abafana basenanda bayishaya ngoma abafana basenanda yayibona lo so kwenzakala njani baqale yabo yasenekuzana so babeqala babe confronted ukuthi bacela balekelele establish le noma ngathi ithina sayiqala thina zangawo why inhlezi izinto zomanini space ngoba benzi show once eNtuzu enani basiya khona siyafika sithi why ngenzi show la lokuzana show nini nethi i-session ile nedingayo uzokwenza show ukuthi siyakwazi ukuthi senza i-session saqala kanjalo sasifike enanda sabona thina i-chance ukuthi rather than ukuthi beze eNtuzu ngoba i-distance okusuka eNandi eNtuzu manje okusuka eNtuzu eNandi so mfethu ngifisa ukuthola ukuthi emva koba senibasizile kube khona yini mhlawumbe ukuthi kube khona ukungazwani nabanye bakhona emva kokuthi ba-establish inanda eMangweni ngawade ngathini ukuthi inandi most yawo ngasiyazwana umuntu engikhumbulayo la uZamani umzobe umzobe nikejana kanjani uzamani sakhetshana ngenye lokhuzana yabo sinestory esilwane yayibona lo nto kodwa nazo lezi ndaba zoku-establisha sure nazo into zoku-establisha la khona into elokhuzana abayenza sasangayithandi kodwa-ke enye into mhlawumbe mfethu kubuyele kuphuze ukuthi abanye bethu siyakwazi usidlulise nabo kuzamani mhlawumbe yabo noma sinendlela ezingasafani manje isikhathi esiningi sakhona kakhulu sure kodwa bethu mhlawumbe into engabe ngibona ukuthi mhlawumbe edala usikazwana ukuthi bonke lama content points sayenza ukuthi amanga awu13 asikaze simbize ngoba sibulivele ekuthenini 13 asikaze ngoba sibulivele kuyo lento yake e-content points yabona wa like more content better content better njoba duwenza nje offense ukuthi it's good to dress body so when ngeke sikhothi ukuthi mkhaya ngeke sikhothi lo ngeke sithi ikhothi leyo yayibona lo ngeke sithi sikhothi lo hayi ngakho uZamani is a great poet entertainer yabo I can even make examples njengoba bani with uSanele crazy poet because uSanele like would write something crazy entertain abantu straight uZamani when we want entertainment bring uZamani uzo entertain abantu but if you so ululeka abantu ngempilo nan through poetry is not the right person but for entertainment uZamani yabo is one person engimkhonzile uZamani so to a point ukuthi kudala ngangamtshela ukuthi I believe in the audience ye-comedy angayingena based on the things they write yabo nezinto ayishona ngendlela enza ngayo ngeke uhlale ungahleli uZamani ngeke uhlale ungahleli yabo so nje mfethu kulo Red Bull yena ngibangani Red Bull asibanga indaba yamalini lapho ukuthi naye akabizeki nesimamo sokuthi akafithi kule nto le sure khona la ngamtshela atshela ba atshela ba intombi yakhe atshela intombi yakhe ukuthi ayifake kulokhuzana yabo line up yayibona lo nisebenza nayo ba intombi yakhe ya nisebenza nayo nini hayi sasebenza nayo sasebenza nayo kwakuyisho yabani la kuyisho yahloniphana
Sure. Ishaya line up leyo show icheck. Yeah. Oh, okay. So eshayile line up wayekhona vele ngamtshela mina ukuthi yabo atshela yona ukuthi yabo Mfana. yeah vele imfaka line up lokhu zathina ngeke simfake lokhu kwishow yethu yabo and then ile mfethu and then enye into nabanye ke kwaba khona nabanye sebekhona kuleyo beef njengokuthi mhlambe mo attack uNhlanhla nami siyomele ngithathe ukuthi okay futhi nathi sonke nathi entuzuma mo usikaphe awumoye izindaba yaNhlanhla kweyinte kanjani labanye basebengena kanjalo kodwa abanalo iqiniso ngoba mina uNhlanhla bengamtshela uNhlanhla makuthi uNhlanhla uthi kodwa Nhlanhla kumele uqinise nawe uqinisa la yabo uqinise thina kanjalo abanye bayathula mfethu bafuna ukushayina ngabo Kodwa iqiniso bebelazi ukuthi anikho kwilevel eyodwa noma ngihamba lonke No, mfethu kakhulu nje I think I'm grateful ukuthi you have been there with-art nalesiqiniso soyibonile nanokuthi uzeke la uzoyichazela iside lakho kunakho ukuthi abanye abantu mase bebona lento bazounderstanda ngendlela enye kunale abantu abazinayo nalo platform abahlale bekhuluma ngabo and I thank you for the contribution you have made to the poetry. Ngiyazi ukuthi iningi indaba ngese siqede makufanele ubuye ngelinye ilanga yobuya nakho-ke phethe okunye okuhle okusazokwenzeka thina siyinkonzo zaphilisa usazise mfethu we are willing to come and be there and cover whatever you need to cover njengomuntu esazi kahle ukuthi curate izinto wenzani so nje mfethu siyabonga kakhulu sibonga abantu ngokulike subscribe ukushare please do follow inkonzo zaphilisa ulandele lokhu ubhalelisa. Thank you. No, but yeah, follow inkonzo ziyaphilisa on social media platforms. Yeah. Siyabonga ngethuba. Ninze kanjalo bafethu. Subscribe, like, comment. Yeah. Onenkinga comment yeah. Onenkinga straightforward. So bese ngekho road utasitshela straightforward. Sure.